Halo teman-teman, hari ini kita akan berangkat lagi teman-teman. Kita akan membersihkan mainan. Wih, mainan kotor berlumpur teman-teman. Wow, truknya kotor berlumpur nih teman-teman. Wow, oke, truknya sudah berangkat teman-teman. Wow, jalurnya ekstrim sekali teman-teman. Wow, di mana nih tempat cucinya? Wow, tempat cucinya di sini teman-teman. Wow, wow, langsung bersih teman-teman. Wih, wow, mantul banget teman-teman. Wow, kita bersihkan dulu teman-teman. Wow, ada tayo teman-teman. Oh, ada apa lagi nih? Wow, mobil Mulan teman-teman. Wow, ada banyak mainan teman-teman. Wow, mobil balap, pesawat. Wih, banyak banget teman-teman. Wih, oh ada lagi teman-teman. Wow, wih, mantul teman-teman. Wow, ada yang hanyut juga teman-teman. Wih, wow, ini sudah bersih teman-teman. Wow, oh sudah hanyut teman-teman. Wow, banyak yang hanyut teman-teman. Wow, oke lanjut teman-teman, lanjut. Yang berikutnya teman-teman. Wow, sekarang tuh yang kedua nih teman-teman. Wow, bersih banget. Wow, langsung bersih teman-teman. Wow, coba lihat teman-teman. Nih, ada tayo, mobil truk. Wih, banyak banget teman-teman. Ada yang hanyut juga teman-teman. Wow, banyak banget teman-teman. Wih, mantul teman-teman. Wow, yang kedua nih sudah bersih truknya teman-teman. Wow, lanjut yang ketiga teman-teman. Wow, yang terakhir nih. Wow, coba lihat. Wow, hanyut semua teman-teman. Wow, oh my god, hanyut teman-teman. Waduh. Wow, ayo cepat biar gak hilang mainannya teman-teman. Wow, ini truknya sudah bersih nih teman-teman. Wow, oke teman-teman, truknya sekarang berangkat ke lokasi, ambil mainan lagi teman-teman. Wow, ini yang sudah bersih nih teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa teman-teman.